Tabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 18 gitugutu 2025 tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'imirwano ikomeye komeje kubera mu bice bitandukanye Ramba Bunyakiri. Rugamba rurakomeye aha ni mu bice byegereye Karehe muri Kivu y'Amajyepfo biteye ubwoba. Turabwira ibiri kugenda byibonekeza muri ibi bice aho FDNB na FRDC bakomeje kurwana bikomeye. Ni mu gihe kandi abaturage batuye Katatsomwa bagaragaza ko rugamba rukomerwa abateye ibibazo bikomeye. Turabwira ibiri kubera ku muhanda Ramba 0 unyuze Ramba Bunyakiri. Tubabwira ibiri kuba bijyanye na service nationale de renseignement rero bigaragara ko bari gukora ibidasanzwe hoherejwe ayitirejo militeri, aho rero bitangazwa ko ibiri gukorwa byose bitandukanye n'ibyari bisanzwe bigaragara muri ibi bice. Turababwira dispositif militaire ya FRDC, tubabwire bataillon de réaction rapide yamaze koherezwa mu bice byitwa Kicukume. Turebe ibijyanye na commandement opérationnel, turebe défense aprofonderi uburyo ihagaze muri ibi bice bya Ramba. Turabwira kandi biri kubera mu misozi yitwa Kidembwa aha biri kubera urugamba rukomeye. Hari kumvikana Mrotieri donantiye mitrailleuse PKM rocket RPG nizo ziri kumvikana muri ibi bice. Turabwira kandi bijyanye na vision nocturne rinikorarabanga rikorera rigenda rikoreshwa ngaha. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara bijyanye na control logistique mu bice bya Bunyakiri. Turebe kandi bizakusanyijwe na Demiap bigaragaza imyiteguro ikomeye y'imirwano. Turaza kwinjira kuri plan militeri tubabwira ibijyanye na groupe infiltration y'abagera kuri 60 bafite intwaro ziremereye bamaze kwinjira mu bice bitandukanye. Tubabwire groupe de diversion iri kugaragara mu bice byitwa Katikume kugira ngo bateze urujisho mu ngabo za leta. Turabwira kandi unité de soutien igizwe n'abarwanyi bafite fils mitrailleuse regard na mortier portifié bafite rero ibikoresho bindi bihambaye bamaze kugera yitwa Kitembwa nkuko amakuru tugera bigaragaza. Turaza kubabwira ibijyanye na contre offensive ancrée mu bice bya Bunyakiri. Turibuze kandi gukomeza kugenda turebera hamwe ibiri kubera kuri tere. Turebe ibijyanye na FRDC ikomeje kugenda izana abasirikare. Hazanwe premier bataillon de infanterie, deuxième bataillon de soutien logistique, unité spéciale de dominage ndetse na bazarendo bose bamaze kugezwa muri ibi bice. Turaza kandi kugaruka ku nkuru ikomeye ikomeje kugenda igarukwaho mu binyamakuru bitandukanye ndetse hatunguye abatari bake ibikorwa bikomeye biri gukorwa na President Evariste Ndayishimiye wahaye FNL irwanya leta y'u Rwanda inkunga y'imbonera kure zirenga 400. Turinjira tubabwira ibiri kugenda biba, turebe imigambi ikomeye iri kugenda itegurwa. Turaza kandi no kubabwira ibikomeye bikomeje kugenda byigaragaza mu bice bitandukanye nkuko bigaragara. Rero muri territoire ya Rucuru hakomeje naho kugenda ibiganiro bihuza abaturage ndetse n'abayobozi b'intare za Sarambwe bari gutegura bikomeye gukomeza gukaza umutekano ndetse no kugenda bagura imbibi bagenzura. Ibiroro ni bishimangira uburyo imiyoborere ma 23 ikomeje kugenda inoza kugeza ubu. Rero urugamba rukomeye rwo rurakomeje nubwo habaye gusinya ibijyanye na CCRF buri ruhande rwose rwamaze kuba rwasa naho rwatera umugongo ibiri kuba. Ni mu gihe kandi turi buze kurebera hamwe bijyanye n'ibiri gutangazwa birebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Abaturage bari kugorwa bikomeye n'imibero ya buri munsi bitewe nuko kugeza ubu ibiciro ku masoko bikomeje kugenda biduga ijoro n'amanywa. Abanywanyi ni muzero tubani kuri page ikomeye yanditseho amakuru kuri udukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda cyane ku mutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi
bw'abanyagihugu. Ni munyemerere duhere Ramba Bunyakiri tubanze tubabwire ndetse tubahe ishusho y'ibi kugenda biba. Ni ku mugoroba wo kuwa kane kw'igenekerezo rya 16 Gitugutu 2025 hatangiye imirwano ikomeye mu bice bya teritwari ya Karehe mu burengerazuba bwa Kivu y'Amajyepfo hagati ya FARDC Force Armée de République Démocratique du Congo n'umutwe w'inyeshyamba M23 usanzwe ugaragara kuri gukorana na Twirwaneho nk'uko bisemezwa n'abasasanguzi ba gisirikare. Baravuga ko kuri ubu Twirwaneho na M23 bari gukorana byuzuye mu bice byose. Amakuru yibanze atangwa n'abaturage bo mu gace kitwa Katasomwa agaragaza ko inyeshyamba zari zimaze iminsi zikusanya imbaraga mu misozi iri mu nkengero za Ramba zishaka kwinjira mu buryo bwa continuellement tactique, amayeri yo guca inyuma y'umurongo w'umwanzi kugira ngo bafate umurugongo ingabo za leta ziri mu bice byitwa Ramba Bunyakiri no ku muhanda Ramba Ziraro aho ariko mbere y'uko icyo gikorwa cyo gutegura kigera ku ntego. Biravuga ko service de renseignement militaire FARDC zari zifatanyije n'abaturage b'intwari ba Wazalendo babashije kuba babibona kare. Izi nzego z'ubutasi zohereje amakuru y'ingenzi ku bayobozi ba gisirikare bo muri witiye mu region militaire, bituma ingabo z'ikirenga zishyira mu bikorwa igikorwa cya neutralisation préventive mbere y'uko umwanzi agera muri ibi bice. Rero bigaragara ko hakozwe dispositif militaire uburyo bwa FARDC bwo kwirwanaho kuva mu masaha ya 3 z'ijoro kuwa kane, nibwo batayo de réaction rapide ya FARDC yohereje ku murongo wa mbere muri Kitsukumi aho yari ifite icyicaro gikuru cya commandement opérationnel. Abasirikare bayo bakoresheje uburyo bwa défense en profondeur kurinda mu byiciro. Igice cya mbere cyari gifite point d'appui principal ku musozi ahitwa Katsomwa. Igice cya kabiri cyari kigizwe na flanke gauche uruhande rw'ibumoso hafi ya Ramba, naho ikindi gice cyari kigizwe na flanke droit uruhande rw'iburyo mu misozi ahitwa Kitendebugwa n'ahandi hatandukanye. Kuri uwo murongo habayeho gukoresha intwaro za mortieri de 91 mm mitrailleuse piqué n'amasasu ya rocket RPG-70 mu gihe inyeshyamba za M23 zari zifite power limité ariko zigerageza gukoresha ibikoresho by'ubutasi za drone zisanzwe zifite ubushobozi bwo kureba mu buryo bwa vision thermique na nocturne, ubushobozi bwo kureba nijoro hakoreshejwe ibijyanye n'ubucyuhe. Umwe mu basirikare ba FARDC uri muri compagnie de reconnaissance yagize ati twabonye ingendo zidasanzwe mu misozi yitwa Katsomwa, twahise dutanga arme ku mutwe wacu, twakoresheje jime de vision nocturne kugira ngo tumenye neza icyerekezo cy'ingabo zaturutse ihitwa Kidembwa. Icyo gihe twahise dushyiraho ambuscade maze turwana mu buryo budasanzwe tubegera. Umutwe wa M23 wari witeguye iki gikorwa mu rwego rwo kugerageza gufata control logistique y'imihanda minini yifashishwa n'ingabo za leta mu kugeza ibiribwa, amavuta n'ibikoresho bya gisirikare mu bice bya Bunyakiri kuko bitangazwa n'umwe mu basirikare bakora muri Demiape. Uwo mutwe rero wari wateguye gahunda yitwa Opération Flanche de l'Est igamije gusatira igisirikare cya Kongo mu buryo bwo kubahindura cible mobile, ari ukuvuga ubahindura mu buryo bushoboka gutera inkunga ku murongo umwe. Iyo plan mitrailleuse yari igizwe n'ibice bitatu. Iya mbere groupe de infiltration aho bagera kuri 60 bari bafite intwaro nto n'amasasu menshi yo gukoresha mu mirwano ya hafi close combat, ni mu gihe kandi hari groupe de diversion bari bifite bagombaga gutera mu nkengero zitwa Kasikume kugira ngo bateze urujijo mu ngabo za leta. Hari kandi unité de citoyenne yari igizwe n'abarwanyi bari bafite fise mitrailleuse regard na mortier portifié bari ku misozi yitwa Katendebwa. Iyi 30 yagombaga kwinjira mu buryo bwa tactique de renseignement gukoresha ibitero bihungabanya umwanzi ariko bigamije kumucogoza. Ariko ubwo ubutasi bwa FARDC bwari bwamaze kumenya gahunda yose yiswe operation yahise ica mu buryo bwihuse ibi byabaga.
ku isaha saa yine z'ijoro kuwa kane amasasu ya mbere yaturutse mu misozi ahitwa Kasomwa. FARDC yateje igitero gikomeye cya contre offensive incre aho platoon ebyiri zafashe icyerekezo cya Ramba Bunyakiri zishyiraho barrage de feu. Bikaba rero byaragaragajwe n'amasasu menshi yaraswe icyarimwe menshi kandi araswa ku ntego nk'uko byagaragaye mu rwego rwo gukumira umwanzi. Ku murongo wa mbere ku isaha saa 11 z'igitondo cyo kuwa gatanu inyeshyamba zagerageje gusubira inyuma mu buryo bwa désengagement tactique, ariko FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo bakomeza kubakurikirana mu buryo bwa puissance offensive bababuza gufata icyerekezo cyahitwa Kidembwa nk'uko bigaragara. Umwe mu bayobozi b'ingabo za FARDC muri ako gace yagize ati twakoresheje strategie tere uburyo bwo gufunga umwanzi hagati y'imirongo ibiri twabarashe imbere n'inyuma ntihagira n'umwe usohoka. Twabashije gufata intwaro zitandukanye zirimo AK-47 sharijeri ndetse n'ibikoresho by'ubutasi zakoreshwaga na M23 kugeza kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 18 gitugutu 2025. FARDC yarikomeje gufata imyanya ikomeye muri Kitsukume aho yashyizeho poste de commandement avance ibiro by'ingenzi byo kugenzura urubuga rwa gisirikare. Imyanya y'ingabo zashyizwe muri ubu buryo bukurikira aho rero premier bataillon de infanterie uri ku murongo wa mbere muri Katasomwa, irindi bikaba bari kuzamuka berekeza ku muhanda wa Ramboni, mu gihe Deuxième mu bataillon de soutien logistique iri mu gace ka Ramba ishinzwe gutanga ibikoresho n'ibiribwa. Ni mu gihe kandi hari unité de dominage iri gukorera mu gace kitwa Kitendebwa aho inyeshyamba zari zisize mine type antipersonnel nk'uko bigaragara. Hari kandi force Wazalendo zashyizwe mu nkengero za Bunyakiri kugira ngo zifashe mu gukumira abashobora guca inyuma. Uburyo bwose bwagombaga gufasha FARDC gukoresha sécurisation progressive, gushyiraho umutekano buhoro buhoro mu buryo bwihuse kandi bushobora gufasha abaturage gusubira mu ngo zabo. Kuva imirwano yakongera kubura muri Karehe, abarwanyi ba Wazalendo bacingiye ku baturage basanzwe ariko bafite amahugurwa ya gisirikare bahagaze ku rukuta. M23 yageragezaga kwinjira mu buryo bwa Moavre enveloppante. Wazalendo bakoze ibikorwa bya embuscade gutera umwanzi mu nzira bikomeye hafi y'ahitwa Nyamaboko bica intege inyeshyamba zari zishaka kugera mu muhanda aho hitwa Bunyakiri nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Nkuko rero bamwe bakomeje kugenda babigaragaza abandi bagakomeza kugenda babivuga, ibikomeje kugenda biba byose bitandukanye n'ibyigeze bigaragara mu bihe byatambutse. Kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara ko ibiri kuba biri kugenda bitanga umusaruro. Umwe rero mu Wazalendo yagaragaje ibiri kuba ndetse agaragaza icyo bakoze, n'uwitwa Major Bisimwa Kanyere. Umuzalendo yagize ati twiyemeje gufatanya na FARDC kugeza igihugu cyacu kibohowe burundu. Turagendera ku mategeko ya gisirikare, dufite discipline ubutwari, ntituzongera kwemerera ko M23 ifata indi misozi. Nubwo ubu harangwa ituze rike ariko hari calme procre. Abaturage benshi bo muri Kitsukumi, Katasomwa, Kitendebwa bavuga ko bafite ubwoba bwo gusubira mu byabo. Bamwe bahungiye mu byaro byitwa Ziraro, abandi bahungira Ramba centre, abandi bajya mu nkambi z'agateganyo ziri ahitwa Numbi. Umuryango w'abagore muri societe civile muri Karehe watangaje ko hari abagera kuri 3,000 bamaze guhunga. Uyu muryango urasaba MONUSCO gushyira patrouille conjointe kugira ngo bagarure umutekano muri ibi bice. Abasasanguzo baravuga ko iyi mirwano ishobora kuba intangiriro y'igice gishya cy'intambara hagati ya FARDC na M23 nyuma y'uko umutwe utangiye gukoresha amayeri mashya yo kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo. Uko ibintu bihagaze mu bice byitwa Kidembwa nicyo gihe cyonyine M23 isigaje ku murongo wa Ramba Bunyakiri, kandi FARDC yatangaje ko itazasubira inyuma. Aho yagize ati twatsinze igitero cyabo kuri Ramba, ubu turi mu myiteguro yo gukora operation de retissage kugira ngo tubohore tubasohore muri Kitendebwa burundu. Ni byatangajwe na bamwe mu Wazalendo bo muri segiteri ya Karehe. Urugamba rwa Ramba Bunyakiri rwerekanye uburyo FARDC igenda yongera ubushobozi bwayo bwo gukora ibikorwa bya renseignement opérationnel, coordination interarmée, guhuza ingabo mu buryo butandukanye ndetse no gukoresha tactique défensive zigezweho. Karehe yabaye icyicaro cy'intambara
igisirikare yaho uruhande ruri kugerageza kumenya neza uko umwanzi yitwara, ariko kuri uwo musaruro agaragaza ko M23 ikomeje kugenda yamburwa ibice muri Ramba Bunyakiri, mu gihe abaturage bakomeje guhunga igisirikare cya Kongo kirimo gukomeza gahunda yo guhashya Burundi abatera mu rwego rwo kugira ngo amahoro arambye agaruke. Nkuko rero bigaragara ni mu gihe rero kuri ubu andi makuru hari ari kugaragaza ukuboko kwa President Evariste Ndayishimiye mu bikomeje kubera muri aka karere, aho rero bigaragara ko yamaze kwiyemeza gukorana ndetse no gufatanya na FRN. Biro bikaba biri kugenda bigaragara mu makuru akomeye ayoboye ayandi akomeje kugenda tugeraho. Biravugwa ndetse biremezwa ko President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yategetse ko umutwe witwaje intwaro wa FRN urwanya leta y'u Rwanda uhabwa imbonera kure zirenga 400 zerutse mu myitozo ya gisirikare kugira ngo ziwongerere imbaraga. Izi mbonera kure n'urubyiruko rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD zatojwe mu kigo cya Makamba, zikomoka mu bice birimo Kabarore, Bukinanyana, Mabayi, Mugina na Rugombo biri mu yahoze ari intara y'Ibitoki mu majyaruguru urengerazuba bw'u Burundi. Umutwe wa FRN ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Impande zombi zimaze igihe zifatanya mu kurwanya twirwaneho mu misozi ya Minembwe no mu bindi bice byo mu teritwari ya Fizi. Muri 2018 na 2019 FRN yagabye ibitero mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, yica abaturage benshi, abandi barakomereka, yangiza imitungo yabo iri imodoka yabikoze ziturutse mu ishyamba rya Kibira aho yari icumbikiwe na leta y'u Burundi. Amakuru yize wahamya ko abarwanyi FRN bakorera mu gace kaitwa Kidote gaherereye muri groupement Remera muri teritwari ya Uvira boherejwe imbonera kure zirenga 200. Aba bayoborwa na Colonel Fabien Mukeshimana uzwi ku izina rya Makayi, iri zina rya kaitwa Kamayi. Izindi mbonera kure zirenga 200 zoherejwe muri Rubariki muri Uvira zisanga y'abarwanyi ba FRN bayoborwa na General Major Dieudonné Hategekimana uzwi ku izina rya Theophile. Hagati muri Kanama 2025 abashinzwe ubutasi mu ngabo z'u Burundi bahuye na General Major Hategekimana bamusaba ko yakorana nabo ndetse ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo muri territoire ya Uvira no mu bice byegereye u Rwanda. Aya makuru avuga ko General Major Hategekimana yijejwe ko ubu bufatanye buzatuma leta ya Kongo ni ya FRN babona inkunga y'amafaranga ndetse n'ibikoresho biturutse mu gihugu cy'u Burundi na Kongo. Umwe mu bakorera mu rwego rw'ubutasi rw'igisirikare cy'u Burundi yagize ati Ndayishimiye n'uwamubanjirije Pierre Nkurunziza bafashije umutwe wa FDL na FRN uko bahuje ingengabitekerezo kwanga abatutsi. Ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi riracyagendera kuri politike y'amoko, ryizera ko rizatera ibibazo leta y'u Rwanda iyobowe na FPR ibinyujije muri uyu mutwe. Umurundi ukora itangazamakuru ryo gufotora Teddy Mazina muri Kanama 2025 yasobanuriye mu kiganiro The Wrong Forum ko CNDD na FDL bihuje ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi, bityo ko ariyo mpamvu biba bishaka kwifatanya mu kubarwanya. Amazina yagaragaye ko bitewe n'iyi ngengabitekerezo leta y'u Burundi ititaye ku kuba FDL rifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, yakira urugwiro abarwanyi bayo bagatura bagacuruza bakanahategurira ibikorwa byabo. Yasobanuye ko ubwo habaga igerageza ryo gukura Pierre Nkurunziza ku butegetsi mu kwezi kwa gatanu 2025 abarwanyi FDL bavuye muri Kongo ubihutira kumutabara. Ati dufite FDL Bujumbura, hari ubuhamya bw'uko FDL yaje gutabara ubutegetsi bwa Nkurunziza ubwo kudeta yapfubaga. FDL yari hari ntabwo gukorana byigeze bihagarara i Bujumbura. Hari abanyarwanda biyita abasivili ba FDL baba mu Burundi kuva muri 2010 bafite amaduka menshi, amafaranga bakura muri Kongo yisuka mu Burundi. Ingabo z'u Burundi zigera ku 20 zirunze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri territoire ya Uvira, zikorana bihoraho na FDL zinahana inzira abayobozi b'uyu mutwe wa FRN bajya gukorera inama i Bujumbura ndetse n'ahandi. Nk'uko bigaragara ibironi bikomeje kugenda biba mu gihe de renseignement iragira iti note confidentielle risque inclusion siri
la retour burundaise hagaragajwe ko amasasu mato munition regre ndetse n'ibikoresho by'ubutasi drone tactique bizabonetse ku ruhande rwa Karunda hagana ku mipaka yegereye Runingu Gatumba Maritime Zone, bikaba bikekwa ko ari imyiteguro yo kuba yahungabanya ibidasanzwe muri ibi bice. Ibyo bise intimidation philologique. FDNB ikaba rero yayisikora posture defensive ancrée guhera ku isi ya saa 11 z'umugoroba. FDNB yashyize mu bikorwa gahunda yitwa operation mu Tanganyika igamije guhangana n'icyo yise toute forme de agression asymétrique indirecte venant de la rive congolaise. Iro ni imirwano iri kugenda igera mu bice bitandukanye ishobora kuba yasakara mu gihugu cy'u Burundi nk'uko rero batanze amakuru babigaragaza. Kugeza ubu rero iyo operation irimo ibice bine bikomeye, harimo igice cya mbere bise detachement maritime aho bari gukoresha ibikoresho bya patrouille rapide et de type Cobra byashyizwe ku mazi kugira ngo bigenzure imigendere y'amato mato akoreshwa mu bucuruzi hagati ya Rumonge na Karundo, hanini yibasiwe n'abacuruzi b'amabuye y'agaciro bimwe bigaragara ko bafite isano n'imirongo ya M23. Hari kandi observation aérienne, drone z'ubutasi, intelligence, surveillance et reconnaissance drone ziri gukoreshwa mu kirere cya Nyanzarake ugana ahitwa Kagunga, ziri gufashwa mu kumenya mouvement de troupes. Ku ruhande rwa Congo hari kandi renforcement ansor land reinforcement, ibikorwa byo gushyiraho checkpoint tactique ku mihanda yose iva ku mupaka w'amazi cya mu ntara ya Makamba kugira ngo habeho controle asymétrique y'abantu n'ibintu byinjira cyangwa bisoka mu gihugu. Hari kandi coordination interservice yashyizweho ku rwego rwa Serire Mix FDNB ETSNR rugamije guhuza amakuru y'ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare mu buryo butuma habaho reactivité instante igihe habonetse igikorwa gishobora guhungabanya umutekano. Ibi kabara bikozwe rero. Raporo ya G2 yanditswe ku igenekerezo rya 16 Gitugu 2025 yagaragaje ko M23 iri gutegura ibikorwa bya destabilisation ferroviaire, ni ukuvuga ibitero bidahita bigaragara ariko bigamije kutsa igitutu igihugu cy'u Burundi. Nkuko rero bigaragara by'umwihariko Service Nationale ikaba yavuze ko hari amasomo y'ubutasi M23 renseignement avance akomeje kugenda kusanya amakuru ku ngabo z'u Burundi ziri mu gice cya Rumonge. Bigashoboka ko yaba ari umugambi wo kumenya cartographie des unités FDNB. Ibi bikaba ari kimwe mu byatumye umugambi mukuru atinda gutanga amabwiriza mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza. Mu gihe cy'amasaha 28 FDNB irateganya kuba yashyizeho uburyo bwo gucunga umupaka mu buryo bukomeye butandukanye n'ubwari busanzwe bukoreshwa, aho unité spéciale de 21 commando marine yashyizwe ku ruhembe rwa Kagunga kugira ngo irinde igice cy'amazi n'imisozi miremire ikoreshwa mu hanyura mu bintu byo kwambutsa ibintu mu buryo butemewe. Hari kandi groupe mobile de réaction rapide ishyizwe mu misozi ya zone Nyanzarake ifite mission ya intervention immédiate NKS menace avere bashinzwe. Hari abashinzwe ibisasu n'ubutasi unité OED eterene bashyizwe mu turere twitwa Mparambo, Rumonge kugira ngo bacunge neza ibimenyetso by'ubutasi ndetse n'ibisasu bikushobora gukoreshwa mu guhungabanya umutekano. FDN bisanzwe ikora ibikorwa byo gucunga umutekano ku mupaka, ariko kuri iyi nshuro bizakozwe mu rwego rutari rusanzwe. Hari ibirindiro byose byasabwe kugira état d'alerte maximale niveau rouge, ibikoresho by'ikoranabuhanga rya radari probative marine byoherejwe mu nyanja kugira ngo byumve urusaku rwose rushobora kuba rwaturuka mu mazi. Hari kandi abasirikare bose baraye bari kuri position d'attente biteguye riposte proportionnée mediante igihe haba habayeho igikorwa icyo ari cyo cyose cya gisirikare. Turaza rero gukomeza kureba ibijyanye n'ibiri kugenda biba, turaza kubabwira ibiri kugenda bigaragara, turaza kandi gukomeza kugenda dukurikirana tubabwire kugeza ubu niba koko ibitangazwa ari ukuri. Ariko mu by'ukuri kuri uyu mugoroba FDN bio yamaze gupanura bitewe n'amakuru yamaze kwakira. Ibi byose ni ibiri kwa mu gihe kandi ibiganiro bizari byitezweho ko bigomba kurangiza ikibazo, umutekano ukagaruka, ibice bitandukanye bikongera bikagendwa nk'uko byari bisanzwe. Ariko
kuri ubusuku bimeze, kuko biravugwa ko imyiteguro ya buri ruhande irakomeje ndetse ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho abaturage benshi bakutse umutima bavuga ko umutekano ushobora kuza kurushaho kuba mubi cyane, bigateza ibibazo bikomeye abaturage. Ibiro byose ni biri kuba mu gihe kuri ubu andi makuru akomeye yakomeje kugenda agaragaza uburyo ki kuri ubu Uburundi bukomeje nabwo gukora ibishoboka byose ngo burinde ingaruka zose zishobora guterwa nuko M23 yabigeze mu gisagara cya Uvira, kuko ni igisagara giherereye mu ntera nto y'ibirometero bitarenze 330 ugana mu gisagara cya Bujumbura, bishobora gushyira ibyago bikomeye mu baturage mu gihe iki gisagara cyaba kigaruriwe n'uyu mutwe. Mu yandi makuru akomeje kugenda agaragara nyuma y'amakuru yizewe yatanzwe na JD umugaba mukuru wa FDNB atanga itegeko ryo kuba abasirikare bose bagomba gutanga raporo y'ibintu babonye batamenyereye ku mupaka, by'umwihariko abambuka bari gusakwa kugira ngo bamenyekane ibyo bambukanye, aho bajya ndetse n'ibyo bafite, nkuko biri kugenda bigaragara. Kugeza ubu rero bikomeje kugenda bigaragara ko umutekano uri gucungwa bitandukanye n'ibyigeze bibaho, aho rero abaturage bari muri ibice batubwiye ko hari excavation risque, ibikorwa byo guhagarika ibishobora gusubizwa ku ruhande, aho bivugwa ko rero kuri ubu umuntu uri kunyura ahangaha yambuka mu mazi badasanzwe bazi, ari kubanza kuba yajya gusakwa ndetse akavuga iyo avuye ndetse n'iyo ari kujya, kugira ngo bimenyekane ko ataba ari uhungabanya umutekano ku mupaka wa Kavimviraho. Hakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rw'ibikoresho biri kujyanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ibiri kubera mu Minembwe, aho Burundi bwohereje n'abandi basirikare. Ibi byose rero ni byo gucungira kure iki gisagara kugira ngo kitaza kwibasirwa n'imirwano. Kuri uyu mugoroba rero Service Nationale de Renseignement yabonye andi makuru yihariye yavuye mu bantu mu gace ka Karundu Kasenga Kariba, agaragaza ko hari ibikorwa by'imyitozo y'abasirikare bitaramenyekana neza bambaye imyenda ya M23 bakomeje kugaragara muri Sud Kivu. Amakuru yemejwe n'abaturage bibanze source civile locale ndetse n'abakozi b'ubutasi baseneri bari mu bice bya Rumonge. Aba bantu babonye muvoma iregriye hari amato anyura mu bice bitandukanye by'ikiyaga cya Tanganyika, bamwe bafite projecteri infrarouge, ibintu basanzwe bakoresha birimo mission de reconnaissance lacustrine. Aho rero amakuru haravuga ko G2 n'igisirikare cya FDNB nyuma yo kwakira amakuru ya seneri bakoze analyse collective hakoreshejwe ibikoresho bya signal intelligence ndetse na image intelligence, aho rero bakoresheje birimo transmission radio. Aho rero bigaragara ko hari ibiri kugenda bigaragara bidasanzwe biri gutuma batekereza ko haba hari ibitero bishobora kwibasira igihugu cy'u Burundi bitewe n'ibiri kugenda bikorwa. Ibiro ni bibaye mu gihe amakuru hari agaragaza ko igisirikare cy'u Burundi cyo gikomeje kugenda cyitegura ndetse cyongera n'imbaraga gishyira mu mirwano, aho amakuru aravuga ko nubwo amasezerano yasinywe yo guhagarika imirwano hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba M23 ku igenekerezo rya 14 Gitugutu 2025 Doha, amakimbirane akomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imitwe y'ingabo z'Uburundi FDN bikomeje koherezwa muri teritwari nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri teritwari ya Fizi, Mwenga na Uvira. Kuko rero tumaze iminsi tubibabwira, hashize iminsi itari mike havugwa imodoka za gisirikare ziva mu Burundi mu misi yitwa Kitoga, Muhuzi ndetse n'iziva mu ishyamba rya Intobwe, bikaba rero zizana imisada mu bice bya Minembwe, ahitwa Mikarati, ahitwa Kipupu no kuri Puezero mu teritwari ya Fizi. Izi ngendo zikaba zije mu gihe inyeshyamba za M23 zigenzura Bukavu kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa kabiri. Kuko amakuru aturuka mu duce twahitwa Remera n'ahitwa Muhizi abitangaza ngo ingabo z'u Burundi FDNB zirashaka kwitegura igitero icyo ari cyo cyose cy'inyeshyamba za M23 mu kwemeza ko cyazagaragara muri Uvira ndetse no mu miji yegereye ahangaha. Umuturage wo muri Fizi waganiriye n'itangazamakuru mu makuru ya ikinyamakuru SOS Media Burundi yagize ati, abasirikare b'abarundi bifuza gutera twirwaneho imikenke. Mu amakuru aturuka muri Wazalendo niko yatubwiye ko bari kwitegura igitero gikomeye. Amakuru yakusanyijwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi kandi avuga ko abasirikare bagera ku 10,000 bo mu Burundi boherejwe muri
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bafatanye na FARDC hamwe n'inyeshyamba z'abazarendo zishyigikiwe na Kinshasa. Intego ivugwa ni uguca intege inyeshyamba za ARC nkuko bigaragara, nkuko rero amakuru yatanzwe bigaragaza. Bagaragaje ko imyiteguro irimbanyije kandi ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo. Undi mutwe witwaje intwaro watwirwaneho ugizwe na hanini n'abanyamurenge uhangayikishijwe na leta ya Kinshasa, umutwe ufatwa nk'inshuti ya M23 kandi bakorana mu bice bitandukanye nkuko byagiye bigaragara, nkuko amakuru atugeraho bigaragaza. Ibiro ni bibaye kandi mu gihe ubu ngubu hakomeje kugenda haba imirwano ikomeye mu bice vyegereye gisagara cya Uvira. Ibiro bikaba bivugwa ko bishobora kuza gushyira ibyago bikomeye mu bice bitandukanye. Kugeza ubu kandi hari umutwe ufashe FARDC ukomeje kugenda uwongera imbaraga nyuma yuko ibi bibaye. Hari andi makuru ari kugenda agaragara mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ahabaye imirwano ikaze hagati y'umutwe usanzwe ufatanya na FDN Burugamba, imitwe ibiri yo muri Wazalendo isanzwe ifatanya na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasubiranyemo mu gisagara cya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mitwe ibiri yasubiranyemo umuyoborwa n'uwitwa Makanaki, mu gihe undi nawo uyoborwa n'uwitwa Nyerere. Yasubiranyemo hagati y'imitwe yombi ryabaye ku gicamunsi cyo ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 15 Gitugutu 2025, bibera muri kamwe mu duce two muri kibaya cya Ruzizi. Nkuko rero amakuru atugeraho bivuga bizabereye mu bice biri ahitwa Biriha nkuko amakuru bigaragaza. Aka ni agace gaherereye hagati ya Runingu na Shanje mu gice cya Prado Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Bagize bati muri Biriba hari humvikanye intwaro n'into n'abarwanyi ba Makaniki basubiranyemo n'abanyerere. Bavugaga kandi ko Makaniki ubwe yabaye muri iyi mirwano yabaye muri iyi mirwano ni mu gihe yaje atabaye abarwanyi be bari basanzwe mwakara gace. Ati Makaniki yaraje yatabaye abarwanyi mu ku ruhande rwe. Ibintu birakomeye cyane. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyateye gusubiranamo hagati y'imitwe yombi, gusa hari abavuga ko bapfuye kugenzura kare gace ka Biriba ku ruhande rwitwa Ruvungi. Naho haravugwa kutumvikana hagati ya FARDC na Wazalendo, ni mu gihe Wazalendo ba FARDC bashinja kunyaga ihene z'abaturage bikabaviramo kwambikana hagati yabo. Umusirikare umwe muri FARDC byarangiye asize ubuzima mu gihe umwuka w'intambara ukomeje kwiyongera muri FARDC na Wazalendo. Umutwe wa M23 n'uwatwirwaneho bakaba rero bavuga ko ari ibintu biri kugenda bimera nabi. Bikaba bivuga ko bari kwisuganya mu rwego rwo kugira ngo bafate igice cya Uvira kigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa zigizwe na FDN na FARDC na Wazalendo. Mu ndwi iheze guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na AFC yagiriye inama n'abatuye ikamanyora, babwira ko uyu mutwe wa AFC uri hafi kujya kubohora Uvira. Ibyatumye kuri ubu bwoba bukomeye busakara mureno zigenzurwa na FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Yababwiye ko General Sultani Makenga ariwe wamutumye kubabwira ubwo butumwa, bityo abizeza igitangaza cyo kwigarura Uvira bakabohora abaturage bagimaze igihe batotezwa n'uruhande rwa leta. Ibiro bikaba byatumye uruhande rwa leta ndetse nabo bafatanyije batangira kwitegura mu buryo budasanzwe, ndetse kuri ubu ntibatinya kuvuga ko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa byose bifitanye isano no kwikangiza imbaraga zishobora kuba zigiye kuza muri ibi bice. Nabo rero bakaba bari gutegura kugira ngo bazabashe kwirwanaho ndetse babashe kugera ku nsinzi mu gihe bizaba bibaye ngombwa. Ngayo nguko rero ibi nibikomeje kugenda byibonekeza mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Reka dusoreze ngaha tubashyikiriza cyane amakuru akomeye atosuye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere tushyonda sabore ntuzongere gucika ukundi ndetse no kubura amakuru tubashyikiriza ngaha. Hasta vista. Abakozi b'ubutasi batagaragara nk'abapolisi cyangwa abasirikare ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefoni z'ubutasi, kamera zidasanzwe n'abagenzuzi b'inyandiko cible renseignement. Amakuru ya gisirikare yageze mu itangazamakuru avuga ko umuyobozi mukuru wa FDNB ushinzwe ibikorwa mu gihugu n'imbere, commandement de la sécurité intérieure
CACI FDNB yategetse ko hashyirwaho un plan de vigilance renforcé, gahunda yo kongera umutekano n'uburinzi ku bikorwa byose bishobora kugira aho bihuriye n'abayoboke ba Rwasa bashobora kuba basohoka mu gihugu bakajya gutangiza umutwe witwaje ibirwanisho ushobora guhirika ubutegetsi. Ibyatumye rero hatangira doctrine du pouvoir par la politique y'ubwoba, aho rero ukurikije uburyo ibintu byifashe igikorwa cyo kugerageza kwica Agathon Rwasa cyabaye ikimenyetso cyerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buri gukoresha imbaraga zose mu gukumira uwo ari we wese wagaragaza nk'umukandida ushobora gutanga kandidatire mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Mu nyandiko y'iperereza y'imbere ya FDNB yo kwigenekerezo rya 2025 yifite code Operation Sirone Vérité haravugwa amagambo akomeye, aho rero mu rurimi rw'igifaransa banditse bagira bati l'individu ale bashaka kuvuga bamuhaye code rero ale cyase Agathon Rwasa, bagize bati demire la menace principale instabilité du régime avant 2027, aho bavugaga ko umuntu ale ari intandaro nyamukuru yishobora guhungabanya ubutegetsi mbere muri 2027. Ibi bisobanuye ko leta imufata nka element subversive, umuntu ushobora guteza intambara cyangwa guhirika ubutegetsi. Ku ruhande rwa politike ibyo biri mu mugambi wiswe doctrine du pouvoir par la politique igumisha abaturage mu bwoba kugira ngo badashobora kwigaragambya cyangwa gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Uko amakuru agenda amenyekana biragaragara ko FDNB Force de Défense Nationale du Burundi itangiye kwikanga ko Agathon Rwasa yaba afise les autres destinés d'appui militaire, no kuvuga itsinda ry'abantu bo mu gisirikare bamushyigikiye mwibanga rikomeye. Ibyo byatumye mwiperereza kuva mu kwezi kw'icyenda habaho retraite partielle, kuvanaho z'agateganyo kwa bamwe mu basirikare bavugwaga ko bashobora kuba bari hafi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo byakorewe mu birindiro bya Rumonge, Bururi na Makamba, ahagaragaye amakuru ko hari abasirikare batangiye kugaragaza sympathy kuri Rwasa nk'uko bigaragara. Umwe mu basirikare bakuru wabivuze utifuje ko izina rye ritangazwa yagize ati FDN bifite ubwoba ko mu gihe Rwasa yagerageza gukora mobilisation populaire hari abasirikare bashobora kumujya inyuma maze bakajya mu mashyamba bagatangira umuhari uwitwajwe ibigwanisho ushobora gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Mu duce twinshi Bujumbura, Gitega na Ngozi, abaturage bavuga ko ubutegetsi buriho butinya Agathon Rwasa kubera populaire symbolique ye yafashwe nk'umuyobozi udashobora kugwa mu gihe bamwimye ububasha. Umwe mu banyeshuri muri kaminuza ya Bujumbura yagize ati Rwasa ni umuntu w'ukuri utinya Imana kandi utavugira gusa opposition ahubwo uvugira abaturage. Iyo niyo mpamvu mu bamwanga abasasanguzi b'abanyamahanga cyane cyane abo muri International Crisis Group n'abakurikiranira hafi politike Burundi bavuze ko ibikorwa by'ubutasi n'itotezwa ku bayoboke ba seneri biri kurenga ku mategeko mpuzamahanga, cyane cyane ku itegeko mpuzamahanga rirengera uburenganzira bwa muntu muri article yaryo ya 19 kugeza kuri 25. Kugeza ubu rero nk'uko raporo z'imbere zibigaragaza, dushingiye ku makuru y'ibanga twakira Service National de Renseignement, mu mikorere ya Agathon Rwasa harimo abakozi b'imbere serire politique interne, abashinzwe umutekano mu rugo rwe, abanyamakuru be bafatanya nawe mu itangazamakuru rya politike. Aba bose batangiye gukorwa iperereza ndetse n'amakuru ari tumaze kwakira no ko telefoni zabo zatangiye kumvirizwa mu buryo bw'ibanga hifashishwa ikoranabuhanga rikomeye Uburundi bukoresha rya Pegasus, nabo batangiye kurikoresha tayari. Hari kandi amakuru yemeza ko FDNB yashyizeho poste d'écoute militaire ahantu bagenzura amakuru y'ubutasi hafi y'akarere kayitwa Mutanga Noro mu mujyi wa Bujumbura, aho ari kwifashishwa ibikoresho bya surveillance téléphonique et audio. Biragaragaza ko Burundi buri mu murongo ushobora gutera crise politique majeure hagati ya 2025 na 2027 igihe amatora y'umukuru w'igihugu azoba ari hafi.
uko rero bigaragara ibikomeje kugenda biba ntibisanzwe kugeza ubu Rwasa mu buryo bw'ibanga mu buryo akoresha cyber renseignement écoute téléphonique n'imikorere hagati y'iperereza n'ubuyobozi bwa politike bikaba bigaragaza ko ashobora ko bagiye kuba ikintu kidasanzwe nk'uko amakuru ahari abigaragaza mu gihe amakuru kuyihatswe kugerageza bigaragaza ko bashaka kwivugana Agathon Rwasa bikaba byaragoranye kuri ubu amakuru y'ibangari aragaragaza ko bari gutegura uburyo ki bamushinja ibyaha akaba yatabwa mu minwe mu gihe amakuru kwihatswe kwigerageza kwivugana Agathon Rwasa yakomeje gutera impaka mu gihugu. Ubuyobozi bw'igisirikare n'ubwo ubutasi mu Burundi bwahisemo kujya mu rwego rwo hejuru rw'imyitwarire idasanzwe n'ubwo bitigeze bitangazwa ku mugaragaro. Ibimenyetso byinshi by'iperereza biragaragaza ko kuva mu ntango z'ukwezi kw'igitugutu FDNB Force de Défense Nationale du Burundi Service National de Renseignement batangiye gahunda yihariye yo gukaza umutekano ku mipaka yose y'igihugu cyane cyane mu majyepfo no mu burasirazuba mu rwego rwo gufata ingamba mbere yo uko hashobora kuba hari icyahungabana. Uru rwego rw'imyiteguro si mu busasenguzi gusa bita Operation Défense siransi igikorwa cyo kurinda igihugu mu buryo butagaragara ku maso ariko gihamye uburyo bwa tekinike gishingiye ku butasi renseignement ikoranabuhanga surveillance numérique n'imyitwarire y'abasirikare b'inkoramutima b'igihugu. Ahagana ku igenekerezo rya 6 Gitugutu 2025 FDNB yatangiye gukwirakwiza ibirindiro bishya mu turere twa Nyanza, Lac, Rumonge aho ari ibirindiro bikomeye ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, Makamba, Mabanda, Vugizo ku mupaka wa Tanzania, Gisusu, Cankuzo ku mupaka wa Tanzania n'amasangano ajya mu Burundi ndetse na Gatumba mu rubibi rugana Uvira, Side muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo birindiro byose byashyizweho ingabo zidasanzwe zituruka mu mutwe wa 2e Brigade de Intervention Rapide n'abandi basirikare b'abayinga mu gukoresha ibikoresho vya gisirikare bigezweho nk'ivyuma by'ubutasi byitwa drone tactique de reconnaissance. Nkuko rero bigaragara hari dispositif périphérique de vigilance maximale bivuze ko uburyo bwo gushyira ingabo ku mirongo y'igihugu ku buryo butagaragara ariko bafite ubushobozi bwo gukumira igitero icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyaza ku gihugu cy'u Burundi, kuko bivugwa ko Agathon Rwasa yabagiye gushyigikirwa agatanguza umutwe witwaje ibirwanisho. Mu gihe abanyaburundi benshi batabizi, FDL bimaze igihe kinini shyira mu bikorwa gahunda yo kwifashisha ikoranabuhanga rishyigikiye kamera de surveillance en vision nocturne, kamera ziraba nijoro, ibyuma bya GPS byashyizwe mu nzira ziva Uvira, Gatumba, Bujumbura no mu nkengero za Rumonge, Nyanza, Lac, Mabanda. Bamwe mu basirikare bakomeje kugenda batanga amakuru baravuga ko uburyo gukoresha intelligence artificielle mu gucunga imipaka aho ibikoresho bikoreshwa bifata amafoto bisuzuma ibinyabiziga cyangwa abantu banyura ku mupaka, hanyuma amakuru yose agahita ashyirwa mu isuzuma rya Service National de Renseignement akageza ku rwego rwa Direction Générale du Renseignement et Sécurité Interne. Amakuru ari guturuka mu nzego aravuga ko hakozwe réseau intégré de sécurité numérique ikoresha programu zituruka mu gihugu cy'Uburusiya zifasha mu kubona amakuru yihuse ku bantu bakekwaho ibikorwa bya politike bidasanzwe cyangwa abinjira mu gihugu mu buryo budasobanutse. Service National de Renseignement isanzwe izwiho ko ari amaso y'igihugu yatangiye gukora mu buryo bushya bwo kwita kuri zone tampo ahari imipaka yegereye u Rwanda, Tanzania na Kongo mu bice nka Gatumba, Vugizo, Cendajuru, Kiremba, Kayogoro. Hakozwe ibintu bisa nkaho ari ibyo twakita ko ari mirage di territoire, uburyo bwo kugenzura buri kintu gikorwa ku rwego rw'iperereza. Ubuyobozi bwa Service National de Renseignement bwashyizeho itsinda ridasanzwe ryiswe Cellule Opérationnelle CID riyobowe n'umwe mu basirikare b'inzobere wakoranye n'Abarusiya muri 2022 mu bikorwa byo kwigisha abasirikare ba FDNB gukoresha système de défense anti-drone. Nkuko rero bigaragara iryo amakuru ahari aravuga ko iryo tsinda rifite inshingano yo kugenzura ibice byose za Rumonge, Nyanza, Lac, Bururi ndetse no gukurikirana abakekwaho kuba bafite aho bahuriye n'abanyapolitike bo mu ishyaka CNL cyangwa bafitanye isano n'ibyavuzwe byateguwe byo kugerageza kwivugana Agathon Rwasa. Nkuko bigaragara
mu magambo y'ibikomeje kugenda bigaragara, FDNB navuga ko yashyize mu bikorwa plan de neutralisation préventive, bisobanuye uburyo bwo gufata ingamba mbere yuko ikibazo kibaho ku mipaka y'u Burundi n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo zashyizwe muri monde d'arte renforcée, bivuze ko bari mu birindiro bafite intego yo gukora patrouille nocturne buri masaha 3 mu rwego rwo kugenzura urujya n'uruza rw'abantu n'ibikoresho. Ku ruhande rwa Tanzania hafunguwe corridor de coordination sécurité hagati FDNB n'ingabo za Tanzania kugira ngo haboneke uburyo bwo gusangira amakuru ku bantu bakekwaho bikorwa za politike byambukiranya imipaka. Mu majyaruguru ku mupaka w'u Rwanda hakozwe réseau d'écoute rikoreshwa n'abasirikare bo muri unité contre espionnage mu rwego rwo kumenya amakuru aturutse ku ruhande rw'amahanga ashobora kugira uruhare mu bibazo bya politike byo mu gihugu, kuko rero abatanze amakuru bariko baragenda babivuga. Kugeza ubu rero amakuru ari mu bice bya Rumonge ayitwa Makamba, abaturage baravuga ko babona abasirikare benshi barinda inzira zose, ndetse bamwe bavuga ko mu manywa na nijoro humvikana imodoka z'ingabo zinyura mu duce twose. Umwe mu baturage batuye muri aka gace mu makuru yatanze yagize ati ubu ku mupaka hose hari ingabo, hari ubwoba, turabona ingabo nyinshi, bamwe baje ku manywa abandi bakaza mu masaha y'ijoro. Ibintu biragaragara ko byahindutse, hari ikidasanzwe kiri kuba, nkuko rero uyu muturage yabitangaje n'ibiri kugenda bikorwa. Turakomeza dukurikirana ibijyanye n'iyi dosiye agatorwa sa ni mu bidusaba, turabagezeho igice cya kabiri tubabwire imyiteguro ikomeye y'umutwe uvugwa agatorwa sa yaba ari gutangiza ugamije guhirika ndetse no kuba watembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ni nuko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye icyo ndasabone nga tubashyigereza amakuru atosoye arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.